Ene tiefo nyina ha. Yena mo nyina kwaba. Live on DL1069. This is DL Hour. Ene ya wada o. Oforisi obosumeda tosu dubako. Envin champagne ni aduonu 9. It's a beautiful Thursday afternoon. Abusia wo hwa wo bra no a. Okogyeabour Apakan semano aduanan baako exactly 41 past 1. This is the holidays edition of DL Hour. 50 Sabre Yakopim sa nomiansa ebebo. Ya wada compound. And ya bon compa kohechi. It's a throwback Thursday. And unti enenya samkotwa ya mayemi anu mosremi fo nyina. Happy Eid Mubarak. Ankwanoma ewia ye banum suoni atwan wope. Ewia ye de animia na ye. De ye ni nyina no ye animia frese eye the holidays edition. Media de Okogyeabour Nhyiraba Kwadwo Apakan Apakan GH so atenase. This is the joint operation. Eye DL Hour. Yemfasada ema wono mo a ahimachi wo mo hyase. Ema no sia no eboye. The 6 years journalist and the champion Kofi Taylor wono mo ede anopa no sia ka se bo no bai. And the only silver in Ghana's radio. Enso beto aso ede enidaso ho. Dwumadi ene nyina so ma wo. Mid morning. Kwame Efum. Birthday boy. One also at the mid morning no ebro you krukum. And until we krukum ma na ya sheshe me mu ye dro no. Ana wo jemu at the ma jemi some kase abofo no Roman father. I feel the Roman father any afie sugar. Radio and TV personality awards no one and the very new Account newscasters of the year. Roman father. Now the baton is passed on. I am now from Gangster Katia meeting Okogyeabour Ocran. Name and then I am now from Hajia Fauzia and Osmajo. Yatana say Yede Yawada Compound and Ebro war on DL Hour. Live on DL1069. And you way where the bakwa that the Lumba can was say Abua Konton Kuro say we see the Daya. We now will be a enconsu Emano. A bewe no Apakawa ha will bet him. And we see a media about so Donko Biano. And we are Donko near the Jumedia way aboy friend DL Hour. Na Edru Yawadanoa ya bon compo kohechi. And into your friend Yawada compound. Your bon compo. A throwback Thursday. Jumedia Baba Wakwas Masabaya would die young faster than Medjumekwe. Midima for her back clinic. Aya Sabia BPM Ewan cry her. Dr. Edujen Fee Dr. Time da so. Was a brand one fa a bre and to Yadiano so. Yadia be any one more a chronic. Yadia be any one more when you drew. I just wear your ned round fan canoe. And into an area you back and form or Baba Martin Titi, a Fiafianica say. Baby Bakwa bet to be doing the actual. One of them tried and tested. I am Midima for her back clinic. One of them ever pokwase Myra Quantum Pono so. We drew on more idea beyond your car by your body. Yaka habai ni enu si ani abia ya de ne se ebetu efrese mpa ne sesa ahahratam ye no kan bomu a edane pipio enu ti ya de ben ya ana kan wato ho me pa acha age obi a wowuo the doctor e declare no se wawu wo de ya ntimi mfa no ensa mankwam ne mom ya de no achia ne nso mpani si emu ya na do ani akirem e wo poku ase mayra e won kran
ya na wa friend Dr. Time da so 0244774282 and 050072 another 7215. Max Global Link Limited. Asian country Ghana for you now, sir. There, my dear, in your party, what my father was Sasha or Demi Femua, Jenfida Wukau. And until what my Ghana, what Brano, a year to a so uncle farmer, so what dear, and it does rubber back. If it is some Penesia, Buano Crow, you as one or Jabo. And to two, according to whom some no and shudder. Na me pacho travel and tour agency Bakwa Ghana Yaji Wamatum say Wamudie. Woman Krata said, ain't me feeling one. Hey, Max Global Link Limited. Well, my banner person to cry Koswo. Hey, Canada, and I say Schengen states, Libya, Germany, Netherlands, Italy. What person called United Kingdom, Wahima Krum, and I say Australia, New Zealand, Mexico, Brazil, Swa. Hey, Max Global Link Limited. O pesa o kwaye adwuma anase o kwotena ho o kwosra obi anase o kwoto me pacho se ba eye work visa assistance, study visa assistance, study and work visa assistance, permanent residence application assistance, business visa assistance, bibi biada baba de so do ani be kire mu ewo ho wo matema ye de eyamienu enkrai eni kumase me pacha wo enkrai dia no wonum ewo wager White Cross wonum ene West African Decor House no ana edi enhwani mu ewo kaswa kwantempo no eso kumase nso wonum ewo asafo opposite Senate office no ayana wa 053 550 2499 and 0504 203401. Max Global Link Limited. Yeah, dadia noma ye do betu. The media no said ye mu adeno. Na ye ma ye nua no mo enkremofo nyina. Happy Eid al-Fitr no. Se wo yade a wontimi enkobi. Se wo yade a ene games bi bekoso e won kremo and the various zongo communities. The patch so ya dia wontimi nkobi enu nti sa wotisi yebo apomde ho dawura ba bia wogina bia no tie if they say empenese ayasa bia trema anasa ayarasa trema ehu hia pa enu nti ene awiema menkanfo givers p capsules enfa ema bema the part of Bama, ultimate bidia, no interest when you do, name Mudrum Pamua, a Hodini ho. Bama, so the amount ya Bama, a wumpem. Yangupo or Bob maybe a son and 902.5. If you feed and your friend is like a dangerous. Say, I don't know any young Wadia, merely necessary from no Ayaqua. And until Bama, the Udrum Pamua Yashaki was so power, Nebu 20 one Pam say a jet. Name don't forget to say the Median we are streaming live on Facebook DL106.9 and then Yawada. This is the holidays edition of DL Hour. And then the name is Kanena Kabati Achre Muhima and Komodia Muhima Ubati Nana and then the Nana and then the Hajia Fauzia. Yeah. Yeah. Ewrademi yadiana me pacho bema why a week one pem we low spam count ni emwa her too but more than someone sabeti maka give us p capsules unsaka bia ebetimi aboa wiye papa bema de odrum pem afahwe ani ma wo ba na nkasa won cartons e woni video mu wo beti amaru akizi azibiam biam na kire se kwa me apia wo di abom sisi ama me nanko komu abia bia ewia nikita mensam benkumri ni fa give us co capsules ano de e self explanatory wo kire no ho ase eye koko amama ya nasa yimtin wedru eye give us co capsules ye no mosremi for yesrem wada ni didi ni sa no ya mo mpe koko adro nso nto ho firi se ye bia no na ye die no eye carbohydrates amama enko a
And into Bama, Waba Uber Yabi, the Babwa Ye Pa. They will give us about breast also our hope. A boost to immune system. And my immune system near the Dendy Brazia, who 10 times a chewing gum. Papa B. Silver Lady was a paparano. A chiradin. Then my one lose appetite, and the young animal dear chiri. Alaji, Adrianis when him Tibidia now was witty. Adriano Swada. One woman out to Sano. We here give us Heba Mesha. And what the abati one. Adrianibia told me more. As an asphalt, Obatiana Konomana, Ubon Shonil Guswa, Obatiana Guan Okran. And Yamikita give us GC Mesha and the capsules. Ne pacho man pay the Sandria de a good baby Wootiana order. I was your modern say. Dear Quason, and regular. And into Bomade sounds a bit Maccabean. I do only a camera, drugstore, pharmacy shops, and they have bar shops in England on Sabbath Maccabean. More pedo do a 0543 22 24 70. Ah, number net, that's it. If you sugar, our hand with the better to pay 0543 22 24 70. And don't know I come up. If you tell her at the atom, Facebook on also. Our message, Bremy Wate, we a holiday. The more better, Monfana, Nunti, what young Noah. Was it a major idea for Sunny? Dear, see a bet me, say Antimia, ya dear Nimia and Ayer, Apakan, I want to say, Yanko Dum, BBI fine. Well, sir. Oh, yes. Now, say, yeah, bad day. What's it? What can I say? What's it say about me? Are you? You, yeah, the Anemia Bayer. Enough more. Enough from cry. But ye be me any. Sena nyumune kano. Ye be mi aye ni na ya ye. Me woni. Oh yes, ye be mi aye ni ya ye pa. Inti. Yaba no na yaba. Sa ohu. Yaba na yaba. Bo abi fi Emmanuel was yaba no. Yes. Na yaba. Yaba na yaba. De aye be. Sa. Ama de do no akoya ankwa no madwuma. Aha. So hu. Ye de betimi. Yemre no so an. Yemre no so a. Ne yakọ enya sa. Sa na etie. DLFM 106.9. Neyania metini bia nebra no so na me ko ate Nhyiraba Kwadwo Apakan nso atena se Kwadwo apom te san Okogyeabour Ocran meti apopa sa me ho den sebo achiriwa mo no anya bia di emo no na nadwo adama na nadwo asilki ene no o too bad aban the 6 years journalist o metena se o mo too bad aban o mo too bad ya chew sa na me yawe se o mo sha ase se o mo ye fast no mo na mo too bad ade ba ko ya pa de se achiriwa do na ni zongo ni adamfo ade ba kwa ahometere no me fie ofo no wono mo ye moziremfo no do so pa na nso no oko ayese menim wono mo no nsada ni agro nti no bia me nsan kan hwe o na wono omo ni agro no o pede na pese on saka oh ahu se de ade tie ne se wo se adwuma ayeye ya ba hamachi e baka koduru fie na ade asa enye bra de ba ha ne hia wa wo se Apakan Wanu asem wo se efi a wetimu nkramofo ho but wo no mo nsada enye fine and say me no mo ntemu nya fine me no mo ye fine but I say me no mo ntem say yeah cordial relationship no any ho but e bia me ko na bi si machi dia me ntumi nkire
chia ho do but say me no amudi nkomo relationship no that tight sa nipa baji ni din wa me pay ni kire te me dia me sure say ni da so pass me ko fie na bibi si ma chip there nyini It's official. DLFM 106.9. Kwadwo anyi mo betima to one like akra ma me ankwa no ma no mu we ni dia enwum bia da makoma so pa enti mbusa so betima to kakra ma me metimi ato be 30 seconds to kakra to open sing along and answer pa capella fade ne to ase ma me okay yanko me de me kraba for there me ye ni metimi ya emre so anamiko akwanu mei akwanu mei emre so anamiko DLFM 106.9. Akwanuma, me de me kraba for there. Me and the metimia, memre swana miko. Akwanuma, akwanuma, memre swana miko. Mano, yo wajuma. Oh, ahano faniye. Oh, say, osise obi bi ni abobonua. Anka obetu akuma ma no. Efiri se adwuma o ye. Ewu adwuma. Charles, me nko a me shebre. Adwuma ye ewu adwuma pa. Ye de. Enye hizo. Enye say, in fact, dear nankasa no. Oye whole institution. I see. Yes, papa no said you what you know. Was in Gimpa. Me na me catch wo. Say one hwe ni ya, unhu ni but no kura ne say. Papa we a doctor. Wasan ye sofo. Sir. Bisa ho say anwum wo to no da ban. Okay. Na ba bia ya duru sese wo kura we mo no. Anwum we ni kan ya sema ye bebre. Okay. Oh yes. Ukura busunya mu a. Ensorim amamwo na nkasa mu kura na anwum we di mu akotene. Utumu say obi ye adwuma den pa, kire se nka wo hiamwa. Na so ko brane ayi nani ti ba bi kura hwe no kura se de kokora mfa no ho. I see. Enti wo asala na sa na kire wo ho. Sa na kire. Amafo wo we ntwetwede. Abusua na wo mu no sometimes edum pempenso be se abusua no anka etumi support o kakra na wo tumi kunko wanimu. Ni yayi ni hwe wo sa. Adwuma wo ye ni owo adwuma pa. Even the enakura enade ye. Se me da so de na benim se me be de ani ye. Enti ekoye impromptu sa no owo adwuma. Ya tiswe no so. Okon. Enti owo adwuma. Na me ka kire wo. Omo pa ya sem na ombenya. O se omo pa ya sem na nso na kwa bia so ombenya. Ombenya pa. Abakai ogo enum wei efiti na hyase ekopim na wiye wontime nto ne ba bia ntwene ba bia ye de ma me one line unso ma sing along na sa unso be kona kape wo de kona kape ba me na kona kape yanko oh what there me ma sing along na men try to say me to me sa na fam sa na fam okay my name hyase Apakan on the mic. Yes. Where do you mean future? Yes, it's hey. Yeah. 106.9. Beat ni kwa ne kume no. Yanko. Ankwa no ma. Me de make raba borio. Me ya dia me tubia. Me ni so na mi ko. Ankwa no me kwa no me. Ankwa no mai. Me so na mi ko. Uko siesi ana. Me ko siesi. Entia. Send say ho. Oh, mama come answer. Me ria me mana. Abi. Okumba ye hu dia ko. Manonto. Me ye dia me tubia. Memre ni so na mi ko. Ankwanu me kwanu me ankwanu mai memre ni so na mi ko. Oh la la. Bia me den na ba no. Ebushi abra Facebook no so DL 106.9.
Sabete kumedia mano. Oye yo weduma. Ni kwa mi shebre. Ow. Ma. Sama friendly video. Ow. Nan kwansire. Enye ni amepe ni se. Mr. Sro na DLFM. Shebre na mana basa. Ow. Ni dia ko jo no bo afo anyway. In just con by. Oh. Dia mu ye chere se ewu adwuma. Ewu adwuma. Adwuma na ye na ewu adwuma. Yes. Ohun ni say. Edu pempenso bi adwuma bi a wo ye no. Wo hwe wa ho den ni se de wa wo bobretra. Utu se adwuma we pa da nyamia nim no kure ni nanka nye wa ho den to menyo. Yes. Nanso na se de asibi akwa afa no. Umpo. Obeye. Say wo ye. Wo say ye wa kura se no utumi kwaje no boa. Oh, utumi kwaje obi afuo so wo be ko pa wo pa. Na boss o. Wo kwaje pa ni wie pa na wa wo hwe emfofo ne enwire bi a ye de ama wo a. Na boss. Wo di ka kwaje sika ni bi atafre. Enti ade no say wo po. Say wo mpo. Adwuma na say wo hwo. Ani nti na mpanifo atena se ya hwe yen saa na esi tikakraka ente se. O matam de yentoa besi so kim se yentena so. Sa ade ye ntime nya so. Yentumi nya. Ensu ye nya ne yenwu. Yenwu ne yenwu. Na akoko. Enwom we mu on. Yeah. Asemi wo mu aye me de pa. Ose se ubi bi ni abobondua. Ka beto akuma bi ama no. Esa se adwuma no ye no. Ewu adwuma. Oni ma abobondua. Oh yes. Woodpecker. Isa amoa no mo no obekọ no mo tale inua anomano. Dua o mo tale fitimu pa na ye fe ni nyamedua. Nyamedua. Obekọ na so ko ordinano abodua ma. Me se bia wo ba bi ti se agbogba junction. No obodua no mu wa utumete. What pa ya. Utumete pa na uhu se no omu twitwadua na ase okita akuma. E na odi twitwadua no ordinano pa. Enti adwuma na asa aboa ne ye no. Ewu adwuma. In fact, goat won or a goat ampa. The greatest of all time. I say aboa no hu. Say ode babra bobua. Yem papa Lumba no no hu. Wo beka say oh bia we exercise in the lyrical content keke. But say we related to abrabo a. Hwe obi enam asase so wo di mpentem kwa wonam de ayemu anye easy nanso esansa ne ho nya efinti abusua no hu ne se wanya ne ho ama aboa bubonua a wo kana asem yi edua na wo bomu no se wo nipa kura wo kita sekan adai kumbada se wo so di bu a obebre but nyankopon bo no na we se wo de nano ne bomu bia no a entwa mena ana se entwa edua do so what must say enti asa wo bobra na ye bu hu akwansi oh we dem so akwaji sikaduro we dem so se wanya obi na esogu na no but de wo na mu nipa nya dan wo hu ye ena oto aso se nan kwansere enya ne amepeni se missing sensoro na mi teacher FM shebre enti na amana abasa ya mfa nyum ne fule ni ha de Mede mekra ma ba for dear wate Enso anamiko Ankwano anume Nankwano Enso anamiko Enipa baji ni din wa me kwenye nche Nhyiraba for you Nhyiraba metindia Enso anamiko Kwanume Amkwanume Enso anamiko Mbinya bobondia Kambeta akume bia mano Adwuma wo ye wu adwuma sasie me nkwa me hyebre Kwanuma Enye ya me panisa since from me shebrenti na mana basa Hey Kwadwo Sami voice dear
Hey, Pentecost nipa. Ow. Tia, who tia no a? Was say what can hon tam say wo beye bi abo abusua. Ai. Se na beye nkadachi wo wu no da ho a. Abusua fo Na besu abobɔ ni din. Tese ni din keke no a. Ai. I see. Kwadwo lie we no say o relate to abrabo a wo be fa ne san. Se abrabo ne say niam bi wo ho no mo sometimes obi hu a. Ohun ne say ade we wuntumi nyo. Nanso wo be bɔ ho modern aya bedu baabi no. Abusuane be hunu se wuni ho ma hwera de pa. Yes, because family na ye wo mu no bia won line a opre anasa ne part a opre of family no. Nti se koba se niam bi a wo betimi aye no wo ya ne se dum pempenso bi na woni ho na obi ntumi nya pe ese se ye kai se sanka osimesi we tiase a enka de we nko wo anko ne beye. Ye nti we kire ye nse ese se ye boye homodin bia sa kwanya bia ye nya no ye betimi ameki ye din ne we sese ye ni hwa ye betimi nya kai dum wo ye chi. Mata say aha no enye se bia se bi mpadisi obi a wawu won tehwe Dabi debo bia say adwumdo obode say wawu da ho a ye body di keke debo no or related to legacy mpadisi techrema mpro sa because obi ho no mo a wotimi say wabo ebra ne nyina bi debo abrabo na nya paparenti no ni wu akikura ye mu ni di obi kura na okona say one day obi kura wu am ye twa ne funu nyina ma okuruma. Ai. Nese wa mobra pano no. Enti brase e wo bo abusuan ka ho. Yes. Aha. Enti na say dachi bia no se woni hono mo a wo bo no nyompe wo be kai say abrantie bi tena Ghana na ye frɛ no Charles Kodofosu. Sure. Daddy Lumba. I see such a man we kura ye kura bedu baabi no. Ombeka se emene bi pa Nhyiraba Kwadwo Okogyeabour Apakan GH. Akonwa bi ye de omo kwatena so pa. Na de omo ye no. Na management dim se adwuma yi owu adwuma so omo de atena mu no. Me na me ka kire wo. Awurade. Menim se daddy he ya no. We na. Na aha no no wo kan asem bi. Wo se ndandam pedu ne madansefo. Wotie ho no ma yemfa no kakra ne yentie ho no aso se ma me se we yi ase o me yentie ho DLFM 106.9. DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. aha no na meka se mente ase no wo yi na nampedu adanse e wasembe ho ma me nkotie lipa na wo yi na adanse no ma me ntie ho ne ye because chile Ghana for adwen say adenti na ho no wo yi na nampedu adanse and I think said the late na nampedu tie ase no ase ho no wo kire mu but ye ntie ho akra hwa de
Baby asama ba machire do ma memra menim Ahano wose afia nyako ayiase Abakan wote woni ye pa meti woni ye afia nyako ayiase na nampadu eneme dance ni dia na si waye na se eno na meni wo ye ntumi nkyire yi mayentie so obeka de ntia wo yi na nampadu adanse no oh okay I'm say no oka bia bia to so I think say one mo a etie ye no hwe wo Facebook no ye obi ho no mo a audibility ne high ma no obetimi ate ase mpo asen ye me pa cho ho no mo a mote the content no betimi ahya ma ye wo Facebook no so DL106.9 because say mame afia nyako ayase na nampadu eneme dance ni ho no onchire mu wasi BBC ema wadi etu no hofo oku di gari bottom ma wonti ase sound wasi na nampadu ayase afia nyako ayase na nampadu ene medansefo ana woka BBC oka BBC so wo enti wadi etu no hofo oku agie bi ayen collect ni bi but abakama no musao BBC ama wo wadi etu hofo abrabom pesa de dia eka no ahe oh yes oku oni mi say abrabo na ye bo no yekoba na oku bibi betumi esi ewo abrabo ma oku ebe kire wa disua obetumi akoba bi kro oku ebia baabi a wokọ ye no BBC wo obetumi atu hunfu se wo ahaye bia okina menkora ana oku ebia wo ye ade bi ade na wo ye na ankose na wo pe no okina sa de kode na wokọ ye a udi betu hunfu se wo eda se me ye ade we me ye ni sei ankoye amame nti enne na me be ye me mfa sei na ebia bekoye amame so ya abrabo na ye boni de bia na oku bibi tun ya ye disua ade o ebi ade we ya me ye no anko ya mame okine se me ye ni sei ade we ye bia me koye na enye okine se me koye biem so oku ye daily life na ye live no de bia bibi tun ya ye disua ade ka so ade ya me ye de manye ni ye ana ankwasa na me peninti ubesua ade afim na da foforo wahu ni sei na ese ye nti oku ya papa de in fact we so kana asama oku yes ade bechi o ma yesua ade wa abrabom oh say Kwadwo yi say ye ka enwom a wo hu enwom eye kasa wo di beat atoso sa ana enye kasa no keke sa obehihye da asisi so yeah na after say de waye ni nyina beba abontin ebetu obifo sa na tie mpacho atmase yeah and ye obi ho no mu a abrabo a wo bo no hu wonim se o wo hye no ho bo se 2024 esese nkonya ka bi damu sure wonya ye ni ntino obi ti bi hye no ho akonfo oh yeah e ka se me hye me ho bo se me nya 30 years a metoka ka ne ma ye ntino wakuro ho sometimes we be na bia wagya sa note no da ho suicide note no wagya da ho but utie asem bia waka no onwumwe mu a enwum ne papa eto din se ama okay ana ye wo kasa bebuo bebre ewo gen kasem eya kan kasem okay adia ba ko a eye ebe ni nyina hene ene se achia nanso obu sa ebe wei ebe bia ede na emom wenu mu odu se ebe bia ibu asase so ye ntese do se kan sa asem wei ewo nwumwem na ye mfa relate se wo ya brand ye wote ase wo ya baba wa wote ase
esa say ebo na wo hye ho no ema mu nti wo beku ho ana ye nti se rosi ehye saa nwu eno so wo se achia na nso mu ye achio mama mu yo achio mama mu yo achio DLFM 106.9. achio mama mu yo intina way susudri nya obedia no nyamincho wadi anka obedia kama di pamponchu de mami pupu waterma mami DLFM 106.9. Shadi ama Namira fini mo mami Shadi ama Namira fini mo Grim Shadi ama Nanadu ransawe Namira fini mo Mami grim Missa Shadi ama Kwadwo Okon aha no wo se achia emui muye oh say okon asetena na ene abrabo na yewo mu no se de wodi kan kan ye no afi be ko elasia ko na wie ye 31st na manfo ko gina so dem epija wo no nsa oh awurade afi we ya hyase ya pepon busuminya maminyo be manwale no maminyo ba nwale no na mentumi nsifie mi nya mfie we na metwam pe na anye ya jesa busuafo okra besere me na onu mu yura free say nyankopɔ to no bo wase na de opese wo ye no oje na dade nwum we ni sa na opese wo kire yen benifo se na achia nanso emu ye tibia na wo mu no pempenso na wadu no hu ni sa sei nanso mra wo nkwa ewo nwensem no entina penifo bobi kan se mbi se ehina ye ko nsu ogu mu no se boa ana asaye ensuo ni hwegu e be ko fufura gum that's right enti wukoso a wote asaye ni pa ne de tebia na wakomu sese na wo mu no enu nkire se wawie ye na aba no na mmom se wokoso a hye ho den na bo ho so na wo ya adwumaden etaato a nyame mere pa mu no ono abehye ne ho anim yam sana daddy person wo kire ya wonwum we mu enti ye time ana bebere na pepere ono ho wo behwe ne emabunu na aba no bi obi apese ofa kwati kwan watena se na wotwan ya na de ope ne nsa nka pe na ono ankasa afa kwati kwan na ono ade akwakope ne ho obewie na che na afia bɔ no so so hunu ono akɔpɛ kwati kwan wi afi na hɔ na akɔbɔ no so na ye nsɛm fufuro bebire no so na ɔsan de ɔhonwom so asan ba bio yi wate ase ɔse nyame mfiri ne ma mfiri ne ma ɛkwan ya mefa so hyerɛ nipa no ɛyɛ lie enu so anyabotre okɔpɛpɛrɛ wo ho so a hɔ na bɛsan bɔ wo so senti na mpɛde se wo pɛde abiri pia aya na wo yi dia pro ɛna ade ba ko a me di tu me hofo ne se enipa bia no se wo hu ne se wo brɛ na so a Nyankopɔn brɛ nso dabi apakan wate ase Matias pa na wo kyerɛ sem nim sa wo ɔbabo num yɛnkɔ o kenkan ye frɛ ne se mebusam ho ma na wɔka ɔse nipa susu enipa fa agina tuo no susu dan so Nyankopɔn agina tuo no eno na bɛbam okay edi nipa de na ho ɔde na adwen nyina bɛyɛ de office obetimi ayɔ nanso so Nyankopɔn mrɛ na wahya ma oni nyanson ya ɔdɔfo de wa ho ɔde nyina bɛyɛ enkosi aga sana daddy person wo kyerɛ yi ɔko time na nkasa no ɛho hia wɔ nyama bebre mu okay ɛna ɔko asa nipa on abribia no sɛ ye pe bibia ye no ye mpemu na kata ma de ni hia yɛn na nka yɛn sanka but ɔko bibia mu na ɛsɛ yɛn hu sɛ Nyankopɔn no ɔbɔ soro bɔ asase no ɔwɔ emre ɛne na ɔde yɛ na de sɛ ɔko wo mmere ɛne wo nanso ya wontumi mfɔso Nyankopɔn da sɛ ɔmfa ade na ɔpɛne mfa ma wo ɛhɔ na ɔbɛbɔ mpa yɛ wobesu agu ne so firi sɛ bi anyame ntie wo mpa ɛbɔ ɛna bi anyame ɛne wo ndi ne yeba to ko ɛnyɛ saa na ɛteɛ bibia Nyankopɔn yɛ bi ɔko ɔwɔ ne mmere ne nda ɔde nti ɛtɔ de bi na se yɛ paadie bi na ade na mmae ana yɛ hyɛ yɛ ho bɔ sɛ yɛ bɛyɛ bibi na ɔko ade na yɛ pɛ sɛ yɛ ntumi nyɛ ya yewu ne se Nyankopɔn na ye dan no a wiase ne emu nyama nyina ye ne de no ono so wo ne mre ne na ode ye na de oko you may think say ade we me deserve ne particular time we
ba nyankopon hu ni se okon particular time we ode ma wa emwa okay but hu susuye mu ne wadwi mu no e bia hu ni se samri we na mihia de ba bia nyankopon hu so ode sade we ma hu ne ya e bia na amwa onti ebedu mi bi okun ye youth ni yesisu a e bia office time say na ese me ware but okun sa nipa na nkasa no obi sa na ware mu nyiama okun ontumi nka ba ko nkyerɛw enti e wono se wo bompan na usugu nyankopon so no mfa ware ma wo ye no nkyɛ se bia nyankopon pɛ wasem ba nyankopon ni nimdie mu no owuni se sa tam na o ma ware bia wontumi sustain aware na ebegu enti nyankopon no prepare for the right time ansa na odi aware na ma that time odi be ma no na why matured ebia wo feel say we university we school o pe adwuma particular time but ebia adwuma no kra nyankopon de ma that particular time ebia na adwuma no wan so anyeni ye because that time we need enough experience enti nyankopon be ma wa pass through ebia angles bebre ansa na ne a wo pe no de ma e ba ne se okun ye hu se nyankopon prepare yen yende yenya na nke yenya but nyankopon okun owonna ene mbre oyde na de aya yenya abotene mfama yen o say that the boy nimbe was say me de masam to awurade anim emu ana me ya abofra no wiase nyina yi mi maaye me to men on so hemani ubo tirimko maka anwumo no DLFM 106.9. See me back where you dream of it and until Kwadwo ahanum me breaking it down or say ote ho one day ana ne ma me friend say Kwadwo fusu fa witiri mu fita nante but when tie ni ya wonti ni ye wo de muntie o say ma me see Kwadwo fusu o ye witiri fa witiri mu fita nante o me ba fusu o just say ena man kasa point enya na ga ni me say nka me nim say enyomo no mu nsem say netie say ntina me wa ha no ye do met me wow eduma owu aduma na me ka kire wo wo de tie ni e wo say akwa say wote wona ma me afre wo say e bia Kwadwo same bra abrabo na wo bon fa witiri mu fita eden nante tie futuo no in fact ebusu oba Facebook no so a o message nso ya baje yentie said ya de ma me frɛ no a o tu no fo no DLFM 106.9. Mommy see me back where you dream of it and until Kwadwo fusu said you even go be ani hasiwo ahano so was say enti ye church mu kakra ma me friend was me ba Kwadwo fa wutiri mu fita nante e wa abrabom free say nipa de obegu abrabom bia no eno ana wutwa Kwadwo ahana ka de na kire wo ye free baby a ye bebo bra wa kwantu mu yi okon edikan fa wutiri mu fita nante eno kra ne ya asem bi mu odu pa so binya fra o ka kire se fa wutiri mu fita nante a na kire se 1 enwunu nyonko ho adwembone bibia wo ye bia ne ye wuyam na fo godo na faye that's right yem bebre ho no wa bra na ye bo no obi ho no mo pese o de pese menkuminya na nante okọ no nko anka wiase magya pade nyina ye ono nko a ne dia nanso bisa ho se de wiase ne ma nyina ma nko a de pa na wo de beyo enti sa pese wutumpon na wo kọ wani mu a na nyom no so nyina ya na fatwere sem ni mu o babo no so kanisa ente se wunya adwene bone fa onjonko ho enti bibia wo ye na se wo de wutiri mu fita na wo de wonante obi adwuma na wo ya wo ya fa wutiri mu fita emfa dufuru pe emfa krono fa wutiri mu fita nante free se wunim ba bia ni pa no kra wonya ne dwatire di bia adwuma na wo ya bi nya ye you see enti no wanyum we na kate across bibia ba fa bia udani a kire ebo udani animu ebo ma yanto aso free free se di pa ugo bia no ana wo ta yanto aso free ho me back where you
nanti Okwadwo Fosu Sadi yo ni bango bia ni hasiwo Nuanso na ojo mi bakwayo Tipe ubi aboni datelugo Bi ubi aboni Okwadwo Fosu Timi ni brilliant Ni amini brilliant ya Admira mwafiam sasa No se mi dinadie Didi masisa sasa Kankwa mpaka masesa Yesu Niega use Nipo nyamia sharorie Nipo nyamia sharorie Say nobody shira Dafu bienti minseno oh Hey Ahano Kwadwo yem breaking it down Apakan Okon Uti ahano a me breaking it down kakra mayen Okon ose onipa nyame ahira no nipa bia ntumi nse no Okon ye onipa bia won unnim apamo ni nyankopon wo. That's right. Enti ubenya wadwen se sa nipa we me soliatia no me try brand as Okon ye daily lives na ye live no ewum obi wo Okon oni ni wa adwumam oni ni wa sorry mu oni ni wo kuo bim ebi wo Okon efia oni obi ahai dan amotimu no munyina mo ye tenant Okon ohuni a odi aye nipa no hu boni a odi aye nipa no but Okon otumu za se nipa yi ompe wase meche se wanim kra no ompa hwe enti abribia no bibia obeye bia enye ne fe always bia no or try say obe solidity aw eno na ye papa pese ye hu so Okon nipa nyankopon hira no no onipa bia ntumi nse no enti obo se ombetumi aye ne ombeye bia se nipa we de ye pese ye brenase but still na nipa ne da so gina ni ogina unim apama oni nyankopon e bia wo nsusu ye ne se nipa o mi nyanka wasei adwuma amene ne ye ne nka ye yi na di na me wo adwuma num that's right wo pese wo didi no no de akomende no efie na amutimu no mu nyina mo han no wo nyanka ono ye ntu ni mfifie o na mo nya babi nna na wo de enka dana onwonjo but nyankopon nsusu ye no henye sa na etie enti unim apama nyankopon ni sanipa no ewo enti nia wo beye bia enye yeda especially Okon enkrofo mo adwen pa o mu ni obi mo adwen bone sa enkrofo no wo be solieti o mo wakwani asa bia so enye yeda ansa o se wo de me na mafiem ana wo samie na enso kai hu ne se nipa anyame ahira no onipa bia ntimi nse no na onim sa na nwum wei obo didi ni gira wo wote da de Lumba no wonwum no and obo Charles Kwadwo Fosu wonwum no say way I remember I think say another revelation na me colleague bi one of my former stations somewhere 2018 Apakan komodie mu no na anwum na me bo wodem ana me colleague ne say ada na papa we oto nwum bia no anedin ewom adentia ana me ka kire na say obi a woton aduane se wanti bi ani a ekire se aduane nya den enya de enti so obo ni din wo mu a opeso wosi su dua ma wi ase nyina hu se de waye no nani so ede enu nti no awfare se wodi ni din ba den ebeshem yeah so enokre ye ntie kakra Okon mame ka asem bi hu se de bia me ka se dade nwum na ya otro no eya na eya nyame nwum badodo na me ka ya na o mpeso mo mbe ya adwen ene se asem oye okan hye we ya ye ka ho asem ye se de nyame ahira no enipa wo ye ne den kura na wontumi nye ho we edu ba bibi ukopie bible no mu a Genesis I think say 38 wa de kwa kan 39 wa kro na ani 37 I think so say onipa bia ye fra no Joseph na sa Joseph we no ni nuanom bo no ho po solitia no mo se nyankopon yi kire ne so obeye nipa kese enti no wono mo hyase ye tan nani sa wa brabo no mu sa kire ne say sa ne nyankopon yi akire so ba ye kese de na nya de betwema wo ne atwema wo tena ni nuanom no kwa asetena ekọ no ho apampam no so apam sa kodum pempen so a o man kasa de ne kwafuom eke ka kire ne papa say wo ba ne ye de ne koye na aboa bi ayeden achenawe ye be ka kire ne gya no eyensam pi eno achi ye sa pagya no
ade ne kotu amuna tintin bi mu gya na ho no me se be ya anka obeda amuna ni mu aye den awuo amuna na wadam no wadam amuna ni mu saa na kodum pempen so ebi ni mu ba be hu nipa ne se da bi ni nua no ba ko so no akola we saa na bedam amuna ni mu awudi ne yen ton ne yen fa nyiska ye benya sika ne de be boa ye sene se nipa ne be na aye den wawu kwa omo ton no de ne ma enipa a woton ne ma no kopie mu 45 fie na mu no kopie mu no ohine no nso asɛm ba bia de ne free ba efri akiri pa o ense kodu ba bi no ohine na nkasa ne mra ekoba se Joseph ekopie kro no mu no ohine na ya chi ne mpa bi ekogu prison ana sa ni pa kro no nso no mu hia oje o metime free prison ho no ma den apia ba fie eno ohine ne koso da ya dan na oso ye ne wante ase na fa Joseph we ya ne nuanom no tan na so mu koku no so na okaka ohine ne da ye kire no efa so saa me bedum pempen so ne Joseph no be ye kese afi ne nuanom no nyina saa be ye den e be say na se so it tells you say the nyame esra no nipa we ye den kura na wotumi nya wo we obetimi atana ba se na obakwa san be hye na on say enu ntini ye se obi anyame esra no se bi wo kra ma mfa no dross da bi sa dross aye den so ho me enkai messages in the kakra on Facebook no so I think say enyum no a ye boy you know ye viewers ne ba ko breaking it down ewa ha I think ye tiefo no wo mo atenyum no kra che wo fia ha no na me ka kire wo mo tenyum no brutal na Juliet ejewa and was it wo tie ne life pa na we throwback Thursday ampa enti ne frɛ ya wada kompon so nti ya bon kompo nti ya wada kompon Anna Frank Sego was say good afternoon Okogyeabour was so ma munyina barika de sala Anna Efia Chei Druwa was say well done guys hey ready me message ni bo hon ma am say kodo mu dodo yen sao se o manka sa tena se ehunu se de ye ni wo adwuma de ye ni wo adwuma nanso ye mpa boni that's right anti Kobe Pep I say GH and was say I am watching you guys live from South Pond I was in the D at the Bermatente Gramo Kwabena Ahwofe and I say Apakan numna or two no in fact Apakan voice a de brutal and when I say I'm to yes I'm in Peru so or the Apakan was bad so I'm saying yes no yes say person we did Adriata mo na wa shada bo na mra ne say ne ho ofase ne nwura mumu nyina e bi na Kobe sure so you person idioms no use no ho no I think say idiomatic expression me who say ho na wo use ade na no so be me hu that's right. Smart I also we no side emojis na ba na wo sere Anna Anita and Juan was say well done my people Anita Mitiofri Dakoman was say keep up the good work no size Anna Steven or say and was say amanfo beso abomidin I think say no nyom ba ko no a ye boy no that nyom na obi abem so was say amanfo beso abomidin Anna kwabena ansa and was say he said DK nyako ayase na nampedu okay DK nyako ayase nana ampedu sound engineer manager then the funeral manager when there okay I mean kind ye kojo I'm sa feeling nipa na me ehunu na ampedu and I say DK nyako kro no nipa kro was say he said DK nyako ayase nana ampedu sound engineer and manager funeral Lumba went there with nana ampedu okay chesa mra DK nyako no wuye no and no a sound engineer sure. Enti that the Lumba aircon no wone nana ampedu and akoye enti de esi ye no nyina no wo probia wo be na dance ya won nana ampedu na den ekoye okay na dia na si ye dia na si ye nti a adanse ne be mo ehone na ye pese ye ehone na ye pe no watiefo Anna Steven was meaning the people crying and mentioning her name okay and natural say omoko aye na se no na nipa bi esumbo DK nyako no din
No say ebi ni mu bobo ni dia na me no pa bia wo yo nti. Yeah, in terms of nkofo kwa ye ni bi. Nti ha ma menkyere me we ni Benjamin Ofo was say it is DK Nyako ayiase na nampadu ne madansefo amano besu bonidin Kwadwo media to me hofo no in fact enye easy na enum we no ho enye easy santi enye no wasa mo say that the Lumba were institution. Oh sure. Because ubeti na sin this one will be our tie nenwom no na obetimi ama word to word. Yeah. Ana prophetic Emmanuel Usu ana say amanfo besu abonidin o. Okay. Ana say papa Gami ana say wow adani ambulance ewian. Ana say you guys are doing good work pa. Ana Esther Nyame Mensa was say wow my uncle and his team they are you guys are doing a great job. You are encouraging and teaching us. God bless you guys so much. When a holidays edition, yeah, you name said, Weduma na omde ya betena no. Weduma na ye be yeso ammo hu. Ombe so hu ya wie na lenso ombe hu. Say yeah. Kofitela no be ye no. Sa, eze be mo hu ya wie. And what about say Lumba is the example of this song. Anna Emmanuel Tai was it because DK Nyako was a good man. Oh, okay. And also Obia was senior. Was it in yes. And name number who America say Woboa na asa was yegu na was yanke chire kakra. Where the mestre mo na Kwadwo. A popular song pa. Yeah, to kakra na yemfa me say. 106.9 DLFM 106.9 Bonio, say so from my Bible running. Bonio, say why? So from my Bible running. That Moshas here. I think say a telephone will be amamiro answer. Say asem of them or form near dia. Me was so pa. Actually, I'm going to be near in because also Papa you no what they vim been the chance because na our bomb pie actually Yankopon. Sure. Enti Mommy and Tia the Sredena Monshas ye. And Apakan. When I'm more many more. Oh, young when I said that. Bonio, see me so from my main pipe bondu wedding. Bonio, see me so from my main pipe bondu wedding. Bonio, see me so from my main pipe bondu wedding. I don't love me Bonio. Thank you, so from my main Bonio. And we are one pipe on the same. Say, for Yamie out. We'll marry Brasa so. Na yem breaking down kakra was say one shebre ediesie nanso wo huna no ama won nam enkrofo eproso ewurade
de tiye pa wo say meni o hye bread asie bia nanso mi huran awurade ye se afi abrabon de fa benkum ye be fa nifa wo mare brasa siso mini o hye bread asie bia wose afedia watoba ha watiamu nso a wagefo ma anu nti papa akawo nko a me pa cho sa anwum wei enya gospel a eye den oh say Kwadwo ma yem break it down ewa ha ye wo kwadwom ewo mpayem lamentation oh say wotie enwom ne content no a ewom say yem papa na otonyom otwronwom but say wo de kwadwendwi mpa no a asa wo the emotions what the areho because what him say sabre na enuoma ente se de tese nei sure enti ase what litia pempem so therefore the wobetro bia no is attached to emotions enti when you beka say efa bi so no na yem papa or to kwadom yes and ase lamentation ase ayawdie bi won ne nwumbo no say meni wo hyebre adiesie midimitira pempem enenso mabobra na menhu ano wakwakoduru ba bia watoba ha nenso watiemu a wagifuo bi ema aya na meka tro sa daddy wow oya sofo de bia meka sometimes I don't understand why am amfo njintum sa oya church member so oya sofo oya church member ma menka ma asem nwie ye nyina ye ko national cathedral ye nsi nwie ni ntini ye fue o se dey Daddy the Okona sorry me so when I was trying national cathedral so ida bi ye sibi a Ghana for Moses say ye Christopher Okogyeabour about the Okon de dada Okon yes what kind Psalm 13 verse 1 downwards ko o se awurade me tiam nsun fra odan kwesi da ben sa na stress em na kai yes Psalm hono kwadwom enye kwadwom lamentation enye lamentation yes Psalm 13 eno ye kan se nwom David dwom to awurade wura be free me da kwesi da ben wodi wani be hinta me akwesi da ben enkwesi da na mi kra mu da ben enti awurade ade achi a awerho ntram su kwesi da ben you get it me say e ho no wagina so to nwom no enti daddy no wa yesofo de bia meka Ghana for no papa no mo hwe ne ye no mo so no mu yi me pass asiasi aso da man me nya okon yes me de me susu se won say oko universities ahodo na ye what this arts and courses near the ankrofo yeah I think say daddy Lumba say study no and yeah say course yeah long overdue achekura yes study daddy Lumba or universities ahodo yeah long overdue and we can see say kamena meka long overdue because nenwom ne ade no ko say yes steady share obi batompo was say good afternoon guys. In fact, Daddy Lumba is a musical book of life. Sure. Where anyame na esemika ache a long overdue. Because say what ye ne nyomo a, we hia pani bia futuo bi. We hia futuo bi abi. Ena abrabo ne be bia Daddy Lumba wo nwum fa o. That's right. Because wa fam pen. Abrabo be mi hunsa na menka no abrabo be bia wo nwum fa o. Enti we have to study him. They say you're studying as a course. Now universities are old. They say you're studying as a course. And from JHS, but say creative arts courses are old. Yen starting man kola ni nsuya Daddy Lumba sa. Udu university yen yane course ankasa I best study because oko Ghana there in fact me musician na. Obeka se ni nyom ebofa abrabo be bia de chin Daddy Lumba. No. None. Inti na media me say
Opo mpo and we kra me enyame nkwa na meka oye the goat, the greatest of all time Ghanaian musician ever. Na chini na nimoko. Ye nim ye won ye nim de about to me na chini na nim bi mba bim. So I mean Mestre universities how do let steady daddy Lumba. Enimu ya we acha dodo. They say yes steady daddy Lumba. Oko fellow Africana. Countries will be all musicians here steady woman. And to win him. Indian steady daddy Lumba universities out there. Young farmer Ghana education service. And I want them number to me at the above because I was out on a school no more. I don't know what yes. And the ornament so crowd women among Fanko Yeduman. Yeah, steady daddy. He wasn't quite more run to phobia, what the meditation do, baby, than to phobia no crowd to book Bimini. A copy or more sounds be moon. I'm an acquaintance. I know. Sadia daddy, asibia legacy we jawa brabom no hwe nwuma hodwa wato ne mu nsem ewo mu na sankwala we ne mu sua ebedu ba bi no kura hwe asoro kura no wankokọ no tifie kura heaven obeko but Kwadwo ma yenka yetiefo se de ye ni nyina no holiday edition of DL hour sure na ene akoye throwback Thursday nti ye friend yawa dan kompo what ma say ye bon kompa ko hwe achi na ye ma wote ye papa daddy Lumba na nwom no sometimes ye mu bi no enwom ne yetimitie to aso be 30 times na ye nte asem no but say unless you go over and over again and stand what asem no a work no ana Apakan can say ye papa no abrabo no ba bia onwom ho ba bia odi tu mbebunufo ba bia ode ma adofo ba bia ode ma owufo enti ase abrabo no from here or the ma adofo adamo fendi odo that's right bebia so enti minimum abrabo ni bebia oni nwumo enti eden na ye twen say ye best steady no adofo de no ma memfa we mfa ha fafa ho hu bruta na one of my favorite come bia yenti mfa ha. You know what time it is. Coming to the pub, it's one time for your mind, y'all. DL, young one now. I want what you mean to me, I do what you mean to me, I don't quit you mean to me, oh my God. Ose esu amensu awa medamu yi awehu amedie nti odo wonti ya no wonim ni pa kura anwum we yakoma no de wonim hwaya na we say hunya sen ka be cancer bo kana mini wutiri me nua ba ko ai DJ Omarion cause baby o tie no baby na yere awa dimini no bro Wabraham. I see. Don't quit me to me. Ahano montie wose ye di wodo de na ma odo e bo nanum tong sana tie tie sa me menya printing press tie ha
So ye di odo de ama say eye odo no say emi e say wonu so wo gbodo num tom yam papa ni mo hu Kwadwo Apakan enwum we mu no hu se ye bopa na se wo yanko na mo a sa da no abeti asikrom abeti asikrom ni aye de aya na hu se enwum we no hyase a wo bo na na me wure hyase ho e sa se wuni bie no ha me pa we wa ha me oko ye mana so nti se mo nye we no nko fie nkopa chew. That's right. Okopa chew amene we ye ni hobi ni awuye ana hwe no wa nkopa ho chew ade amuye mo ha me pa ana emane mfoforo nkwachi obi akwada azo ya do kwa to azo ba se na den e de ekosu nyina ya so ate ye okopa chew a ye ni wa ye beboa yo me wura ho pa sa adentia se me hwese de me mfafo ya me ne wo nam wo adwuma kai se de mu su adofo nsa ne wo mo kɔ ne wo ba na woni bie no a masa anyu we ba me ti so bo nyuma ne pa na afia wo se bibia afiri me mu kɔ tiba mu na rimo aw me jenda da no tiba mu na rimo awa ko ye ni na afa na me la na me bi o mi wi aha no obodo no kakra o aha obodo no kakra minha ninjaga minha ninjaja da minha no da say aha no say we break it down we say kaminya ne nchen asha anka minya ne da nka mframa emfa ye ntam da aha no ase enema bi ya yaba Kwadwo wadwin paa o woni Apakan se de ade ne kofa no wo hwe se de amanfo di odo okrum ha paa na kayame ye wadom na sa wo so sa so bi mu ana to bi su sa na ka be so mu ye na wakora so ye paa na me kaida de nwom bi na ne nwom no am say title ne ye wa pre no ho one of my favorite pa ne sa nwom no na ebi ni odo na ada obi aja ho kopa ya bi nyabotre ni aye die ase da bi nyabotre bebre na nya odo na wo mu nsomu ye o se daddy die no se odo na ni beje am na bonanum se tum enti odo no eyade aye ntiase eni abotre ebi be pre ne ho saa na firi ne se fi nani aye se ja wa hunu enti odo ne de wa wunsa ka bi no kwaso ne somu ye. That's right. Nhwe benku na hwe nimfa ema no mo wasase so memo no mo wasase so okon eye danya se de etie bia wunye obi a obenya de ope wo no hu nyina da ni nyina ne ya disua de okra mu bia no hwe hu se oba manageri pani na somu ye na ya ayese de wo pe edi se afuo okwa wale oba woni obi tie de se de wakwaje asase a we ye kuadwuma no se oto obo ase wo bebu kwaye wo be hye ohun edu ba bi ugu abiaba no kura wie gu susuo se akodu ba bi ase benyini ati ase no obi the excavator dey try for pro de nyamia say de yaw si fina no mi da mikaya na mabodam hey say de yaw di mi fo de mi da mikaya ma heart say de yaw si yado hey yaw si yado yum se tam krepi no masu mikaya ma mafiodo
what time it is? Yes, I mean, it become never when my feet will do you, man. I can finish my ass. The BJ show, Nami Tibi who say it, Paya and Nankasayaka minimum. Oh, that's my sentiment how. So, day, and the 2 and more background. The big Nawatia can be someone sound that. Hey, Mama, told the man that's a dirty Masina, Timuano, to jump them. What I would offer, baby, and teach us over a Kewa Becca said, but you know, be firewood. Metetama wote wa nchi bajim kutosi la nafaka minyasa boga beye lose. Me future ni ai. Na me news are good sir. Oh me future. Can send me one newsroom say. Enka se nation nko awie na daddy future won. Ebi na me na oka ya no obofo market won wa nya adwen. Na na abọ no so. Abọ no so. Tie utie rap no a. Wo say enye se me ni bibi kan o na emom no mafi wodo yewu ama na ka menfe ene mi nsu no mu bibi gi me hyew na mentimi hu se eyetipaye anase nkase na aka me mu odoti masentimi ni hawo susodwen na metua na mo amekra bibi na wate a dwen bisamu ansa na wadwa efrise press bisofo kura ne ho wonsem na me a metonyo ma dasa odoti mase na de atimu ano no was say too much. Waja odofu we baby. Odota sobra kewa beka say body no be firewood. Metetema wote wanchi bejim kutosira na fakae me enye saa boga beye loose. Ensa mo hye me ni hia ye beka frese me bucket one night. What I say? Too much. Me so you too much. Yeah, no me utia ninyi na sekire ni se. Se mo ya adofo na motia. That's right. Munya abotrema mo. Ye ntietia konkon sansem. Da bi eye den ya mo mienu ni nyina no. Emfumso wo bia ho. That's right. Nti munya abotrem fama mo. That's right. Daddy Lumba o. Enya yese na. Yese wo mpena wa hana, yese wo kunu no wo mpena we no. We ho na ne naja. Na ye fa kire kakra na kofa nsem na. Munya abotre. Na to de bi e be ba ni sa mumfa nche yensa mfa han biem I'm going to fall baby. Yes, I mean, if you become a name of my people, do you woman? I come and feel in my ass. The big show, I mean, to me, who say it by Ananka say, hey, how that's my city, how so day, man, it's 2 and more background. The big what you are trying to some once a week. Hey, let's be so for crown one sem. Nami and the Toyo Madasa, how that's my city, I know, to jump them. Why thou don't know, baby, and take us over a Kewa Becca say, but you know, be firewood. Metetama what you went to, but you could just Anafaka and lose. And some shamebo, there's a minute which I can be sent back to one die. A yard to entertain some Hammerson in mind. I be some other saying, now your name come up. Erica Buaje. I must say, wow, what a voice, Apakan. I am enjoying you, but we're going to be. Wakaseti ame. Wakaseti ame. Serious. Ya mo pa na mwenye. Atafu mo se. Enyumo na mesi okun ebi wa obo a mi kita mi phone na e bibia o. Me ko search lyrics no. Nanzo lyrics ne kro okun asetie ne na fam. Enti wo za obo onyomi an ma fa mi phone ntem. I see. Me ko search lyrics no ba to okun. And that film is serious. Yeah. It's not easy. Yeah, Papa Daddy Lumba on. Was it you guys are doing well and you are making our holidays fun and kudos. What I say, Anna from Poma Janet. I know say, hey, 3 strong men with 3 caps. 3 caps, okay. I know say more fire. Yezania ya baba yano. Protect Yaira Asari. I must say hello, Wafa. You and your team are really doing well. Pa.
Thank you for the good work. Nhyiraba from Shy Hills. Yeah, that's it. Owusu Steven Ali Wadrago was with you in life. Eddie Free, Damam City, was Saudi Arabia. And was you guys are really, really, really good. Akura Bibia say dear. No Bibia Befati. Kakra. And one also what they bay. Now my main fasia. Frankie Sego was Okogyeabour. I don't know. You are a good rapper like that too. God bless you. Hey, Kroma. Welcome, Mr. Wabe. Sorry, so about my favorite for mommy. Yeah. Yemfa Odo. Yemfa Odo. Aye, my favorite pa. Biakuye. Yemfa Odo. Daddy won Numbia. Ne title ye Yemfa Odo. Sir. Aye, tell us she man mommy. Na no ye efutu onyum. Once ya kase daddy wo wabo nyum afa. Abraboni baby asa nyum no. Eye nyuma eye futu onyum. Once I obo odo de my way yamfa odo no eye futu onyum. I see. Aye. Na menko etiefo no na me no mommo nkomo ene de asie wo wankasa hu ni se eye owu adwuma mbo a ana ade a wo yem bebo bia Time na ye de o Mario 0534 0501 Mario pam ye yamko 0534 050199 059340 6565 way yawada compound DL awa madrai Yeja wafa. no yes ye wan kasa hu ni sen Wafa. Why ya the papa Mr. Rapo no? ah Oh, wafa mi tuche ma. No. Wo juma na so ya ni. waduma Wafa wo se emla ya wo speak to your white men bi am yan se bi mo ko hwe la de. ai Ele ya kwala. Ana ye yi mo white men so mienu. Ana ba ta na mo hwe ala. Da mi shira mo. amen Ya mi shira mo ni bi papa mo ye. yeah that's it yes ya na sie madrai Hey, wafa na de abubu obo na so na suka ti u. aye hu Yi wafa na ora fu sa. ah Me so obo fu ma ke no angasa sa obo fu na angasa me hu so obo fu so obo fu den yo. Ya ye na hi. eh O de ra o de ka ba ko mamti. dia here Ye se bi ka ta bando. nyabotre rap no wase nyese mi ni bibi kan o na emom no mafi wodo yewu amana ka me mfene me nsunu mo ma yase bibi di me hyew na me ntimi hu se etipaye anasa nkasa na aka me minim Agombia. that's right Wafa. yey Uri bibi. dabi o Oh, nkrani ba ka se o pe fe wa ye ni nyina. Sir? Na apakan kan se mi se boda de Lumba nyum bia ye fre no do. E no obestate o se. Nipa medi chedi o intimi ne ye tia brew. Sa nyum na o kan. Sir? Sa nyum ne de e ya futu totally. Oh, ya de nyam ncho. me da se mahai Yeja wafa. me wa fa se be ni Jamila, ofa marapso. ah no ah kojo same ni apaka de jemia eh Wa madaya kra. se wo tipe wo mo tipe Pentecost asa dem na ye tia woyo Ya mi tumi. Ofa sa we. oh me hoye Ofa me nko jame mi waka buba wo. o ba me ho Mi di sale jare ne bra, unti nko jame chemi. sa enya matre ye krado ensuro No moto mi ba ti ya wati. no Bye-bye. Raja go back right 0530 0534 050199 0593 adia wuye mahai Yaye, ofa jusu. Eurade more fire eh Ofa di sai so ko ha fa ti che bia. mo Monkey cabin say kojo samani apakan Ofa get ta cha ra ti che bia. O se jina na ra te fem. no Oh, but you dey mo bojuba. Now kwa do mani mo na kire mo ni. ankwa no manu Ai. mo mi en share kire ho Ya se. so hu No, I just usu di tu mo wantimi anyina so dia apaka na asanyum ya da yamfo do ho ma mema wala ansa ne aso so mama wala mama na yan sorry so
DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Anyway, Apakan. Okon. Anyway, one. Me classmate be a yase. Me classmate I'm new years. Na me nsu we yase da. Anyway, because emra me who say your mates mano. Also, omotabo nyumwe or sometimes a yase. Yase. Now we are metro ni enti anyumwe. Aka me kumemu a me remfi da na me de fi asase so. Me chirim mame. Oku the day am papa wuye. Okay. Yewie bibia omo kata enkrofo kohwe ni wi omo kata baby omo deda no no ku omo peja na aba no oku nyomwe no omo boy na nyomwe me nche da anye familiar with enti omo kata mpapa so omo peja ne ba no omo boy nyomwe since then oku nyomwe aka mitrima besi ne am remfi and okwena time ameti nyomwe bia na makai that day no so aye nyum bia aye insem da wo mabrabo ma me remfi aye nkai do mo mabrabo ma me remfi da because the day na yesie me papa omo peja na fi baby omo deda na aba no DJ ni nyomwe no boy ene DJ ni nipa bonfo eno na ma okun nyomwe me remfi da and after me papa yie na metena si tie nyom no ma na okun mi hu se nyanyom keke eye futuo. That's right. And ama enyom we okun aka mitrimu a me remfi da asi nipa me di chen bi wasase so timumi emfa odo. I see. My main kind last message na yemfa dwumade no ensi blessed son and say ne din at 2 p.m. Asante Mampo wose wotie ne live pa ewo Asante Mampo na oma yenuanu muslimifo nyina 8 Mubarak ana ono so wode aba yada se. Now, Juliet J1 was say, why are you all wearing caps? Yes, da. You said the money baby and a word you ain't even for your Tirisa and Untia. The fruits of my son. Na holiday. Then I'll carry a tear for no. A tear for no. The mechanic say, oh, here you may try to a boy. Assassinate your boss or no. That is said you were too kind. Na akwantu na wutu no wobota into adu kwan no ye besre ye mpehwe wasase we so ye benantenante so na nyina ye gya ho no enti ye mfa wodon tena se de dade nwum we ka no enta hunu ya mfa nkose hwe so obi na ye obone bi a fa che no ye manage ye won kakran kakran so ye mun kakran kakra sa na merepamu no de obi ape bia ye sure sa nyakopon beton supagu so na de obi ahwe bia ne sa tumi ayen aka medinchi akese ema me fiefo nyina na afin so Osman Bukari ono no waboblushi oye one of DL yen fan kese pa de bi on fan yin show ni ni agro na tete obi o so de bia haya no mafidie ni da enti e che o nyina na wukopia boblushi market wono ma nantwinam o master baako ye fa na Abdul Salam ono so ye boss wo ho pa fan ni agro one de nantwi no mukunu boblushi market woni nyina o mo hene pa no no enti masa Abdul Salam an awia we ye chiao na ye twensa sala no so wan fa amade a waso be ye ti ma yen sentumi nka I see Apakan okun ye kona tela mesrewa na odi picture na to so dia mama okun na mini papa kopa ne papa birthday na ye friend Olivia na ye friend papa Mr. Joseph Tete o West Amankese ene ne birthday nti
Mr. Joseph Tete Awo Esamanka send your birthday Uba Olivia Semin Cancho say happy birthday. Nyankupu nshira no nya okese da. Okay. Yada say ebusia ye ko na we no holiday edition. DL hour holiday edition na betre mu na don't forget to say Obafo Michael also any DJ Omarion. One most na the driver no eba. Okonim bibi. Omarion no said you see bi pam ye wa ha say ne no. Ene we hiti ye kwatena kire ho din. Ye betie ni pa. Na echa homode asoa no no. Ye betie ni pa. Ne. We no your holiday edition ti yes sense anyo mem. Na no nsia so bo a DJ Hitman ene nana adwoa silky wo mo ade wo ma adwuma kase bo no bro nti ene no ye kwatechire ho nana ya so anya sendua ne ye Hitman ti na me kwatechire ho enti abusia ya kramo ya fast dama Kofi Taylor na true Oscar and we say good afternoon we tie here live e Barcelona we say God bless you guys pa na enyum wei efiti bra ye papa to ye man te west ne da kopem bra se bi ye nua no a na adwene mu ka no se bi bodamfo no won na ma mete sa anwum we ase o na mente west ni yie anwum we wote na so wan tim nka bia mu a yakra mo we eye DL hour holidays edition anwum we se bi obi a na adwene mu ka no na ma mete anwum no ase yakra mo